насчитывается 18 населенных пунктов, подверженных риску затопления. Глава Улуса Юрий Слепцов, прокурор района Андрей Яковлев совместно с Thank you.
Adak dia mata lagi mana untuk beli. Vem det är kollegialer? Kim det har typ du får på björn.
Hiç. Vur. Benim oğlum diye benim için. Benim için, benim için. Andı kendi orem dibi. Anladın? Andı. Andılan baran. Bak yine. Andılan baran barem dibi. Andılan baran.